Ka KSU South Khas Hills District kapok ka jingilam u President ba Reebok Star Dingdo minhinin kasngi ka shitarik u nailor arjat posan kalalet bani kendo u Executive Member ka Khas Hills Autonomous District Council badai pet ikatana trade ringkat ka jingidan lang u Chairman ka KHADC namar ka jing smolingo e ka jingyo rong bat rekam ki barjala hakan ka jela lingba ki slip haki rong ba pher hado ha ka jingkhanra barjala jong ka seng Haba grunge kilat pathai kabor uba ribok loong bagi sngo phala ba nakaliang juga seng haki por ki ba manshwa lada ki khenrai ki kot ki sla na ki brio ki banabar kaseng ka yobet ya ka labor clearance certificate jengka council but ka mikhalia identification regulation safety and security of migrant workers arja arpo henry minta usnempat ki yo ikislep hala ki jong ki rong hala ujong unong soy ki ni kislep Uba ribok loong banagaliang jung kaseng kampet show ikita kislep baladat bansoy hala kijong ki rong henrekan pet bet yak police verification bad ki NOC na ki dor bashnong kaseng kalakin turu iki contractor ba pher bakimde ban penchtom ban wat iki nong tre ki bade ki barjla henry ki di ban wat bat yalam iki nong tre ki bade ki try muluk Shu ulong ban kalyang jo kaseng ken nage beteng ban khanra nong balla barjala but haba ki barjala ki wan ban balla hangni ki di ban biang ye ki kot kisla kum ka police verification but ke NOC ni ki rang ba shnong but lada kim pen biang ye kita kaseng hi kan shem ki sin jam ki ba e da ka ba pe but pen her krat bet ye ki Upang issue level clearance certificate na kalian kaponsin. Ito pa doon mo dito ko sa kalian. Tina kalian jungi nila ya kren syahi kumbala pensyai da kalian IM nila ong baik ba isu ya ka level clearance certificate kalong baik hadin batin dala dep yo but register online ya ka may kalaya identification regulation safety and security migrants worker arja apa hadin bukila dep yo kata kila rep register kata te kamut kipa budin pat dakini ki bayo wai ya ka ne ka labor clearance certificate kipa budin haman ki site ban ai da kata ka slip ka bakat sansni bakin muat penbiang ka kot ka slash ka council hadin biklawan penbiang kot ka slash council kin sa issue ya ka labor clearance certificate tenrei nagali ang gajungi ka seng nis no ba kami yang nongrem habi ada kata bar kamdan jimut kumbang lakren mene kane kamdai ka ai kadai tang ka khajana bar ka musur na banta ka district council ngila kren syai kata ruha IM bat yong ho kelawan hagadur jong katai nomor ba kamdan bor bende slip gane ka license ko council ko ha ko ka level license ito na pile dan nakali ang jungi kaseng tolong bitang kata bang nilaong bayar ka level clearance certificate ni numpek kumju jong ka state ru abi ada minta ba kadang kala adep ben amin hang ajar apsau dan ri minta ka basa kadi bi governor ada kat 4 pas governor ya katu kami kalaya identification regulation safety and security migrants work act ru ya katu ha minta sipor ni ngin khanra be ngin numpek namar ni don kam pembengi ong minta sipor ni don kam be tang ka police verification bar ya ke NOC ni ki klik no inshallah ki sya da MP be pintre ha ka jaka ka bi ki dei pe mula ramdan kita police verification ba ka NOC ni grabak to ini gibar jelas kisah dia. Nakali yang jungi kaseng ngin be. Berharap kata kapor la daya tungku guna ka anyi sutu bangidon hok aga jaga lajong lada ngimpi aga ne kenti bamantang sutu ngilapoi ka harandang bat mentan kumbangi ong ba ka district council kalau ke besinjor bar kunjuru kumman syukan mau no ya gajin kren jung SCS law la ong ba ka anjong ke district council kalau komiti hurat ibom danep ibu sumung ma nila dayo ubri ubadan bor unda ot udukut hiude tagatangi kimi lenti gani ki isi kudu mai bukan penklan ya gabor jongka kabut ba lada idei mo na ian ibarit ibaria iba kumlu ru ka syong gajing start jongki bakin penklan ya district council kenang ba iklik no sensyar ki bahap apo ka 6 schedule area ngin long ki baktan bat ngin long try lo ka jong